Umunyabrazil Karundura Robertinho Oliveira akaba ari umutoza wa Rayon Sport guhera muri uyu mwaka mu ntangiro zawo, dore ko uyu mutoza wibuka neza ko yatwaye igikombe cya shampiyona Rayon Sport heruka mu mwaka 2018. Ubu akaba yongera ashaka kubyisubiza kuri uyu munsi, gusa muri iki gitondo yabyutse yandika ku mbuga ze nkoranyambaga akoresha kuri Twitter na Instagram, yandika ko agiye gutanga ikirego muri Ferwafa cyangwa Rwanda Premier League. Mu kimwe ni hatagira umufasha azakomeza ku kirego gitandukanye, dore ko avuga ko umusifuzi wa sifragu no mukino yamwibye penalty igaragara nyabyo ko yayikoreye mu rubuga rw'amahino, ahubwo akayigiza inyuma ariho baterera ikaza kuba kufra. Byinshi byavuzwe kuri uyu mukino, byinshi byavuzwe kuri uyu musifuzi, dore ko ashinja uyu musifuzi kuba ari umusifuzi bigaragara ko yashigikiraga imwe ku ikipe cyangwa se arengera ikipe runaka, dore ko ayishinja kuba yarengeraga ikipe ya PFC, ikipe y'ingabo z'igihugu, dore ko yatangiye gutanga amakarito atari ngombwa. Ibi ni bimwe mu byo Robertinho yabasha kuba yagaragaza, kandi abasha kuba yavuga byinshi ko iyi kipe ya PFC yagombaga kuba yayitsinze mu minota ya mbere, ari uko ahubwo yakashijwe n'umusifuzi mu buryo budasanzwe. Robertinho uyu akaba ari umutoza w'ikipe ya Rayon Sport, akabasha kuba yagarutse kuri byinshi kuri uyu mukino, byinshi byaranze uyu mukino, amahugu yagiye agaragara, ariko avuga ko agomba kwitabira cyangwa se kwitabaza inzego z'umutekano zibishinzwe, inzego zishinzwe gukemura impaka mu mikino itandukanye, yaba muri Ferwafa cyangwa se muri Rwanda Premier League. Yavuze byinshi kuri uyu musifuzi, avuga ko ari n'ubwa mbere umusifuzi Rasi Federibi nk'ingiyi bitakubuza ko yari afite igitutu gitandukanye mu gihe abasifuzi b'u Rwanda bo bari bagiye mu duce dutandukanye. Robertinho yakomeje agira ati: ya Robertinho mu gahinda kenshi kavanze n'ibyishimo, dore ko abashe gutakaza amanota 3 ariko akegukana inota rimwe, mbese ibyishimo bivanze n'agahinda, dore ko yibaza byinshi mu gikombe cya shampiyona agomba gutwara, dore ko ubu amaze kugira amanota 30, mu gihe mukeba bakinaga uyu mukino yagize amanota 19, bivuze ko harimo amanota menshi hagati ya Robertinho ndetse n'uyu mutoza Darko Novic, uyu munyaserbia. Dore ko Robertinho bimwe mu bikomeza kuvugwa nuko mu bakinnyi bagiye batandukanye b'i derby cyangwa se mu mateka yaranze iyi derby, Robertinho akaba amaze gukora imikino 12 ataratsindwa umukino n'umwe. Abenshi bibashaga cyangwa se bavugaga byinshi mbere y'uyu mukino, ariko byaranze umukino nuko Rayon Sport yabuze amahirwe cyangwa se na APRFC ikabasha kuba yabura amahirwe. Gusa cyabasha kuba cyagarukaho gitangaje cyane ni imisifurire ihabanye na byinshi cyangwa mu manzuro byafashwe, dore ko Rayon Sport yaje gutera umupira wa umunota wa 77, umupira waruturutse kwa Serumago Ari wari wamaze gusimbura Fitina Umborenga, dore ko umupira waje kwinjira muri box defenseur cyangwa se umyugaro w'ikipe ya PFC uzwi ku izina rya Risonye aza gushiraho amaboko, nuko yarari muri box, gusa biza kurangira umusifuzi kubera nta VAR yari hari birangira yibanye penalty. Ariko nyamara niba nawo wabashe kuba wareba amashusho neza y'uyu mukino, nuko iriya yari penalty kandi yagomba gutanga amahirwe. Gusa uyu musifuzi yagaragaje yuko yararimo akasa ikipe ya Rayon Sport mu buryo butangaje cyane. Ku munota wa 8 yaramaze gutanga ikarita y'umuhondo. Ibi byabasha kuba byarakaza bamwe mu Rayon Sport ndetse kunzi bayo, ndetse ko byakomeje muri staff ya Rayon Sport itangira gushyuha mu mutwe kubera ibibazo by'umusifuzi yatangije guteza. Gusa kimwe twabasha kuba twabagezaho mu makuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino, nuko mu biganiro byakurikiye mwarebye uburyo bahembye man of the match yari umukinnyi witwa Kumuhire Keve MK11. Uyu ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport kandi akaba kapiteni w'ikipe y'Amavubi ya Chan, akaba ari no mu kapiteni b'ikipe y'Amavubi nkuru. Uyu ni umukinnyi mwiza kandi ni umukinnyi mukuru ikipe ya Rayon Sport yihebeye, dore ko anavuga ko we nta yindi kipe yakinira muri shampiyona, dore ko iyo avuze ngo iyo avuye muri Rayon Sport agomba kwerekeza hanze y'ikipe. Ni umukinnyi mwiza kandi ukunda gufasha bagenzi be, ni umukinnyi witanga kurusha abandi, dore mu bimwe mu byo yavuze ko atari bibi mu mukino wabashe kuba warangira banganyije ubusa ku busa. Yavuze ko inota rimwe atari ribi, gusa ikiza nuko wenda avuga ko iyo gutsindwa byari kuba ari bibi cyane, dore ko hejuru ya prime y'umurengere igera ku 500 bari bemerewe
batabashije kuyibona kubera ko banganyije umukino. Gusa n'ibyishimo ku bafana ubwo bari buzuye 45, dore ko Rayon Sport yabashe kuba yakira agatubutse kagera kuri miliyoni zirenga 200, dore ko Rayon Sport yinjije agatubutse cyangwa se yinjije mu mufuka wayo amafaranga asaga miliyoni nyinshi, zikaba nyinshi cyane zigomba kuyifasha muri iyi shampiyona, dore ko Rayon Sport ari ikipe igomba gutungwa n'abafana ndetse n'amaboko y'abafana. Ubu byinshi birimo biravugwa ubwo twaganiye na Niyonzima Olivier Sefu mu kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ubu ngubu ari gukonfirma umwanya we yarwaniraga na Kanamugire Roger, dore ko we yatubwiye ko bitari bibi gusa ntago ari byo bifuzaga, gusa yabashe kutubwira ko ari byinshi biba biteganwa mu mukino kugira ngo babashe kwitwara neza. Yavuze ko hari byinshi bibura kuba bakosora, ariko gusa bagomba kwitwara neza mu mikino 2 basigaje, dore ko imikino 2 basigaje bagomba kwakirwa n'ikipe ya Kigali bakazakira ikipe ya Polisi nyuma yaho. Aya bivuga ko hari amakipe yombi, imwe iri ku mwanya wa 2 AS Kigali, ku mwanya wa 3 haraza ikipe ya Polisi, ku mwanya wa 4 haraza ikipe ya Gorilla, ku mwanya wa 5 haraza ikipe ya APR FC. Byinshi byavugwa muri derby imwe mu mateka. Niba wibuka neza ku itariki 3 z'ukwezi kwa 5 2016, uribuka neza ko Rayon Sport yaje gukora amateka ku munota wa 9 gusa niwo Kasirye Davis yaje gutsinda igitego cya mbere, yongera kugitsinda ku munota wa 31 2 ku busa, naho ku munota wa 46 ubwo wari wangiyeho iminota 2 yonyine Ismaïla Diarra yaje gutsinda igitego kimwe, naho ku munota 87 Kasirye Davis yongera gutsinda igitego. Ibi byabashe kuba byavugwa na benshi, ibi byari ibitego bya Rayon Sport, ibitego byiza cyane. Naho umunsi wakurikiyeho wari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2015, ikipe ya Rayon Sport abashe kuba yatsindwa ibitego 4 n'ikipe ya APR FC. Umukinnyi wabashe kuba yatsinda ikipe ya APR FC ku munota 75 honyine yitwa Ndahindurwa Michel, yabashe kuba yatsinda igitego. Ku munota 79 yitwa Mugiraneza Jean Baptiste Migi abasha kuba yatsinda igitego. Ku munota 82 hafi umukino ugiye kurangira yitwa Mukunzi Yannick abasha kuba yatsinda igitego cya 3, naho ku munota 85 yitwa Sekamana Maxime yabasha kuba yashiramo agashingura cumu cyangwa se igitego cya 4. Umukino wakurikiye ni ku itariki 9 z'ukwezi kwa 3 2013 ubwo Rayon Sport yanyagiraga ikipe ya APR FC ibitego 4 ku busa. Ubu munota 52 Hategekimana Afrodis yamaze gutsinda igitego cya mbere, naho ku munota 57 Hamisa Drake aramaze gutsinda igitego cya 2 cya Rayon Sport, naho ku munota 35 Kambare Sarita yaramaze gutsinda igitego cya 3 cya Rayon Sport, naho ku munota 43 Kambare Sarita yongeramo ikindi gitego. Uyu mukino n'umuzibagiranwa mu mateka, naho undi mukino utazibagirana mu mateka ni umukino wabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2012 ubwo APR FC yatsindaga ibitego 3 kuri 2 bya Rayon Sport. Ibitego 3 bya APR FC byatsinzwe ku munota 43 wonyine. Lionel Santi Pias niwe watsinze igitego, na ku munota 75 Lionel Santi Pias nawe atsinda igitego, mu gihe Rayon Sport yari yabanje igitego ku munota wa 4 honyine witwa Sina Jerome yarabanjemo igitego, no ku munota wa 15 Sina Jerome yongeramo icya 2 ubwo APR FC yaje yishyura, no ku munota 82 yongeramo Kabange Twite aza gushiramo igitego cy'agashingura cumu. Undi mukino utazibagirana mu mateka no umukino wabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 3 2011 ubwo APR FC yatsindaga ibitego 3 kuri 2 bya Rayon Sport. Ubwo wibuke ku munota wa 3 Sina Jerome yaramaze gushyiramo igitego, ku munota wa 29 naho ashiramo icya 2, naho ku munota wa 22 wibuke ko Karekezi Olivier yamaze kwishyura igitego cya Rayon Sport, naho ku munota wa 54 Papi Fati nawe yaramaze gutsinda igitego cya APR FC. Ku munota 89 yitwa Lionel Santi Pias nawe yaje gushiramo igitego cya 3, naho umukino utazibagirana mu mateka wundi ni tariki 23 z'ukwezi kwa 2011 ubwo Rayon Sport yanganyaga n'ikipe ya APR FC ku ibitego 2 kuri 2. Ku munota wa 12 gusa yitwa Bogota Alabama uyu yaramaze gushiramo igitego. Ku munota wa 24 Hategekimana Aportaz nawe yaramaze gushiramo igitego cya 2 cya Rayon Sport, naho ku munota wa 37 Mugiraneza Jean Baptiste Migi yaramaze gushiramo igitego cya APR FC, naho ku munota wa 76 yitwa Karekezi Olivier yaramaze gushiramo igitego cya 2 cyo kwishyura. Naho mu gihe undi mukino utazibagirana mu mateka ni tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2010
ubwo ikipe ya PFC yabasha gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-2 ku munota wa 5 gusa. Rayon Sport yari yamaze kugiterekamo witwa Sina Shalome, naho ku munota wa 23 Mugiraneza Jean Baptiste Miguel amaze kukishyura igitego cya PFC, naho munota 51 yitwa Sina Shalome yaramaze gutsinda igitego cya Rayon Sport cya kabiri, naho ku munota wa 79 yitwa Kabange Twitter yaramaze gutsinda igitego cya PFC, naho ku munota wa 84 yongera gushiramo ikindi cya PFC. Undi mukino utazabanya mu mateka n'umukino wabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 2007 ubwo ikipe ya PFC yanganyaga n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-2. Kabange Twitter yaratsinze igitego cya mbere ku munota wa 29, naho Hategekimana Aphrodis ku munota wa 11 yaramaze gushiramo igitego cya Rayon Sport, naho ku munota wa 53 yitwa Romami Jean yaramaze gushiramo igitego cya Rayon Sport, naho ku munota 41 yitwa Masudi Kaka yatsinze penalite ku munota 81. Iyi ni imikino imwe yagishimisha abantu ya derby nizibagirana mu mateka. Indi derby itazibagirana mu mateka ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2026 ubwo PFC yagiraga ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-0. Rayon Sport yatsinzwe igitego cya mbere ku munota wa 13 yitwa Bara Joseph, naho ku munota wa 24 yitwa Bigirimana Jean Claude arakishyura, naho ku munota 37 yitwa Abbas Alassa yatsinze igitego cya PFC, ku munota 45 yitwa Ramami Andre yatsinze igitego cya PFC cya gatatu, ku munota 50 Ramami Andre yongera gutsinda igitego cya 4 cya PFC. Undi mukino utazajyana mu mateka n'umukino wabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 2003 ubwo PFC yatsindaga ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-1. Ku munota 20 wonyine yitwa Miri Hassan yaratsinze igitego cya PFC, ku munota 44 yitwa Karekezi Olivier yatsinze igitego cya kabiri cya PFC, ku munota 77 Azizi Barinda yaratsinze igitego cya Rayon Sport 1-0, naho ku munota 45 yitwa Gatete Jimmy yaratsinze igitego cya gatatu cya PFC. Bimwe byaranze muri uyu mukino cyangwa se bimwe byaranze amateka yo muri iyi mikino ni byinshi bishize cyangwa se ni byinshi bivugwa nyuma muri ruhago, naho abakeba bakomeza kuba bakeba. Buri mukino uhuza abakeba muri ruhago nyarwanda ukunze kuba wihariye kuko usiga amateka yawo. Mu myaka 30 ishize ni imwe mu mikino yahuje Rayon Sport na PFC yambutsemo ibitego. Uyu munsi ibitego birarumbuka cyangwa se ntibirumbuka. Ibi ntago bikirumbuka kubera ko ikipe ya Rayon Sport ibashe kunganya ubusa ku busa n'ikipe ya PFC. Ni byinshi byavuzwe kuri derby, dore ko nyuma y'i derby hari ibihembo byinshi byari bihari. Niba yibuka neza muri half time show yaregombaga gufata umukinnyi wa PFC, umufana wa PFC n'umufana wa Rayon Sport bagatera penalty. Ubwo umufana uzwi ku izina rya Rujugiro wa PFC yaje gutera penalty 3 zose akazinjiza. Rwa Rutabura yaje gutera penalty ya mbere ya Rayon Sport akabasha kuba yayihusha. Bibuka ko batsindiraga miliyoni y'amanyarwanda yagomba gutangwa na Momope. Iyi ni gahunda nziza yabereye muri uyu mukino. Ikindi kintu cyavugwa muri uyu mukino nuko cyagaragayemo amakosa amwe ku basifuzi, aho batasifuye neza badahamanya na bamwe mu bantu bagiye kureba uyu mukino. Ni byinshi byavugwa mbere y'uyu mukino, gusa twese twahibereye umukino twawirebeye, gusa hari byinshi bitabashe kugenda neza. Bamwe mu basifuzi nyuma yaho abasifuzi bakuru bagera kuri 4 bari bagiye mu yindi mikino cyangwa se mu mahugurwa ya CAF yo kwitegura uburyo bazasifura imikino igiye itandukanye y'iyi mikino ya CHAN y'abakinnyi bakina iwabo mu bihugu. Ibi byabashe kuba byavugwaho ubwo umusifuzi yabashe kuba yabura, bazana umusifuzi utari wahabwa ikarita ya FIFA mu mikino irenga 20 iheruka. Nibwo bwa mbere baho umusifuzi utarahabwa badge ya FIFA yemewe agasifura uyu mukino wa derby. N'ubwa mbere mu mateka bibaye, ni nayo mpamvu uyu musifuzi bitabashe ko byagaragara neza ko uyu musifuzi we ubwe yagaragaje udukosa twinshi tugiye dutandukanye muri uyu mukino, dore ko benshi batemeranya nawe ku myanzuro imwe yagiye afata kuri penalty yanze ndetse no ku myanzuro myinshi yagiye afata. Gusa icyo wamenya muri uyu mukino nuko PFC yari ifite misiyo yo kuba yafata Muhire Kevin, kuko Muhire Kevin niyo mutima w'ikipe kuri assist 7 ndetse n'igitego kimwe abashe kuba yatsinda. Uyu Muhire Kevin akaba ari umukinnyi mwiza cyane ku rwego rutangaje, dore ko yahawe misiyo na Tade Ruwanga ubwo yaje kugirwa inama na kapiteni w'ikipe ya PFC niyo mugabo Claude akabwira Muhire Kevin ngo wirinde Tade Ruwanga afite gahunda yo kuba yakuvuna ukava muri uyu mukino. Gusa nibyabashe kuba byamukundira, Imana yakinze akabako muri bimwe. Muhire Kevin yabashe yashima Imana. Icyambere nuko
ko bavuye mu mukino nta n'umwe uvunitse, dore ko APR FC afite umugambi wo kuvuna bamwe mu bakinnyi beza b'ikipe ya Rayon Sport. Gusa ntibyabashe kuba byabahira, umukino waje kurangira neza. Muhire Kevin n'umukinnyi mwiza ikipe y'igihugu Amavubi ibasha kuba yagenderaho, namwe mu makipe agiye atandukanye abasha kuba yakomeraho mu buryo akora. Uyu ni umukinnyi mwiza ku rwego rutangaje cyane, ni umukinnyi mwiza ku rwego utasanga ahandi, dore ko ari umukinnyi international cyangwa se umukinnyi mpuzamahanga. Uyu ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport guhera mu myaka myinshi ari muri ikipe, aho agenda akongera akagaruka. Uyu Muhire Kevin akaba afite byinshi ari kwitaho muri iki gihugu, dore ko ashora imari mu bintu bitandukanye nyuma y'umupira. Avuga ko akunda ibijyanye no gucuruza mu buryo butandukanye no gufungura ama business. Ikipe ya Rayon Sport byinshi byabasha kwikoma. Robertinho yavuze ko atari bibi kubanganyije umukino akiri kuri kuruse y'igikombe, kandi agomba gutsinda umukino umwe ku wundi, dore ko bishingira ku manota 30 amaze kugira mu mikino igera kuri 12. Aya amanota mabi nubwo atari meza, gusa asigaje imikino ibiri igiye itandukanye, umukino uzamuhuza na AS Kigali ndetse n'umukino uzamuhuza na Polisi. Wibuka ko izi kipe zombi zose zifite amanota ari hafi ya Rayon Sport, dore ko ikipe ya kabiri Rayon Sport yirusha amanota 7, dore ko ikipe ya APR FC yamaze gutakara, dore ko ubu ifite amanota 19 mu gihe Rayon Sport imaze kugira amanota 30. Bivuze ko Rayon Sport itsinze imikino ibiri isigaje ajya amanota 36 mu gace ka phase are, bikayifasha kuba yarangiza neza ku mwanya mwiza kandi yaguma ku mwanya wa mbere, cyangwa byakanga igashakamo amanota 4 igatsinda umukino umwe ikanganya undi. Gutsindwa byo Robertinho ntago bitekereza, ubwo twabashe kuba twaganira. Hari byinshi byavuga kuri derby, dore ko habaye derby zitandukanye. Wikojeje muri derby zabaye kuri uyu munsi, ni imikino myiza cyane yabaye ibera muri stade Amahoro. Gusa Muhire Kevin abashe kuba yashimira bamwe mu bafana babashe kwitabira. Wibuke ko isaa 6 stade Amahoro yari yafunguwe, abenshi bari bamaze kwinjira, kandi umukino agomba kuba isaa 12. Reba nawe kumara amasaha 4 utegereje umukino. Ni ibirori byinshi byateguwe bya birimo aba DJ batandukanye, aho ko tumenyereye umu DJ cyangwa se umu DJ witwa DJ Brian yari ari kumwe na DJ Crush. Aba bari aba DJ beza cyane bakoze neza kuri uyu mukino, dore ko abasusurikije abantu bose bageze kuri uyu mukino. Byinshi byari bitezwe hagati y'umukino. Rayon Sport warebwe n'abastari benshi batandukanye, harimo Bushido, harimo abastari benshi bagiye batandukanye, harimo umunyamideli uzwi nka Keti Bashabe. Uyu mukino wabashe kuba wagaragaza byinshi by'umwihariko, nubwo bavuga ngo ikipe ya Rayon Sport ngo nta bantu yatsinze bikomeye, gusa ikipe ya Rayon Sport irakomeye ugereranyije n'izindi kipe za Rayon Sport, kuko zitera umupira zikataka, zifite kwataka biteye ubwoba. Ni wayibuka neza umukino mu minota ya mbere itaraba myinshi cyane, umukinnyi yitwa Fanganya yasigaranye n'umuzamu amutera agapira karagenda agakora hanze, bivuze ko amahirwe yari make. Gusa Muhire Kevin nk'umukinnyi w'umuhanga yabashe n'ubundi kuba yahabwa igihembo cya Man of the Match w'uyu mukino, kuko nta wundi muntu wari ugikwiye. Muhire Kevin yakoze neza kandi yari afite misiyo ko akina neza kugira ngo batamuvuna. Ubwo Tadeo Wanga yamwatakaga yagombaga kuba afite misiyo yo kuba yamuvuna. Gusa ibyo bintu byabasha kuba byababaza abareyo kumva ko bafite gahunda yo kuba bamuvuna. Gusa ibi bintu byo si byiza muri shampiyona habe na gato. Gusa abareyo bo nta kindi bikoma, baravuga ko ikipe yabo ari nziza nta kibazo, ahubwo barikoma umwe mu basifuzi. Uyu musifuzi utabashe kuba yababanira, dore ko yatangiye abahabya atanga imikarita y'umuhondo nta warning. Ibi byinshi byavuzweho na benshi, dore ko na penalty yaje kuba yibwa. Byinshi byagarutsweho cyane muri uyu mukino. Undi mukino utabashe kuba wahabwa intebe cyangwa ngo uhabwe icyizere ni ikipe ya Rayon Sport yari yabashe, ikipe ya Rayon Sport Women Football Club yari yabashe kwakira ikipe ya APR FC Women Football Club. Ibi nayo ni derby yo mu bagore, gusa iyo ntagraba derby, dore ko ikipe ya Rayon Sport yo imaze kwandika amateka, dore ko yaje igakura ikipe ya Kigali yari imaze imyaka igera ku 9 itwara igikombe cya shampiyona. Dore ko n'ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport mu byishimo byinshi, Rayon Sport y'abagore ndetse y'abari n'abategarugori ubu ngubu ikaba ihagaze neza, n'ubu ngubu iracyari ku mwanya wa mbere. Byinshi wayigarukaho, ni ikipe ikomeye, ni ikipe itandukanye n'izindi kipe, dore ko ubirimo gutsinda, nibura niyo byanze ntago yabura igitego kimwe cyayo muri iyi minsi. Gusa nubwo biri kugorana gutsinda igitego, mu gihe umwataka wayo uzwi ku izina rya Janine akaba azwi ku izina rya Kaboyi akaba atarimo gukina muri iyi minsi, Rayon Sport kubona igitego biragoranye cyane. Kuba
kuba nta kabogi urimo kugaragara muri iyi kipe. Gusa icyo twakubwira ni uko umukino wabaye kuri uyu munsi wabereye isaa 9 ukabera kuri stade hariya mu Nzove iri ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport cya Skol kizwi nko kuri Skol. Iyi Rayon Sport y'abagore cyangwa se y'abari n'abategarugori ikabasha kuba yatsinze igitego kimwe ku busa, igitego cyavuzweho na benshi. Gusa Rayon Sport yo irakomeye, gusa ugeranyije urebye umukino uko wari umeze cyangwa se urebye uko umukino wari upanze, bisa nk'abakinnyi ba PRFC bari baje bishizemo kare derby bagomba gutsindira bafite mission. Gusa ikipe ya Rayon Sport yari yabyoroheje, yabanjemo bamwe mu bakinnyi bajya basimbura. Ka urebye n'ukuntu bakinaga ngo batavunika, bakinaga nk'abantu bafashe ikipe bakayisuzugura. Gusa icyaje kubagora nuko agakipe ka PRFC k'abanyeshuri kayiteye umupira ikumirwa, dore ko bo bakina umupira wo hasi gusa. Rayon Sport nta n'amahirwe yari ifite, yahushije ibitego byinshi, dore ko irusha ikipe ya PRFC habe guhera mu izamu ndetse mu bwugarizi, abakinnyi bo mu hagati n'abasatira bose ugeranyije ikipe ya Rayon Sport hejuru, kuko ubu ikipe ya Rayon Sport ibifite amanota menshi kurusha izindi kipe, dore ko ikipe ya kabiri birusha amanota agera nko kuri 13 yonyine. Mu gihe derby y'abahungu cyangwa y'abagabo yabagayo, ntago abenshi bitaye kuri derby y'abari n'abategarugori, dore ko abari n'abategarugori Rayon Sport yamaze gukonfirma ko ari ikipe ikomeye kurenza izindi kipe za hano mu Rwanda. Naho muri derby y'abagabo yo byari byagoranye kubona igitego, dore ko uyu mukino waje kurangira ubusa ku busa. Gusa nyuma havuzwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko Robertinho yikomaga byinshi byabaye nabi, agendera ku misifurire, agendera ku bakinnyi be, avuga ko nta kintu batakoze, dore ko imikino 12 imaze gushira ataratsindwa. Ibi biragoye cyane kubyumva, dore ko Rayon Sport y'umwaka ushize cyangwa izabanje mu myaka ishize kuva Robertinho yagenda ku 2018, dore ko Rayon Sport nta nimwe yari yamara iminota cyangwa se imikino 12 itaratsindwa igitego, iyi cyangwa se itaratsindwa umukino, dore ko Rayon Sport ubu isigaye ihagaze neza. Ubundi Rayon Sport ikintu cyakunda kuyigora mu mikino yose yabaga itambutse ni ukuba yakara mu mukino ikarangiza itinjizwa igitego na rimwe, dore ko ibyo yari inkuru mpamagaze cyangwa se inkuru igoranye kuyumva. Ubu kimwe Robertinho mu bintu yakemuye nuko Rayon Sport isigaye kino umukino ubona ko utembera, isigaye ifite abataka bakomeye, ugendeye ku bataka bitwa FBI. Uyu harimo Fanganye Basane na Iragwa Haji, na abataka bateresha danger attack cyangwa se ubwataka bukomeye cyangwa se ubusatirizi buteye ubwoba mu minota nk'ibiri cyangwa se 3 kubasha kuba wahungabana. Rimwe na rimwe ni naho byavuye kuba Alisson yakora penalty, gusa ibasha kuwangwa n'umusifuzi wo mu hagati. Gusa urebye neza kuri video urabona ko yayikoreye mu rubuga rw'amahina, yagombaga gutanga penalty kubera ko uriya mupira wagombaga kugenda mu ruhande rw'ibumoso wikaraga. Kandi byinshi byabasha kuba byavuga kuri uyu mukino, abafana bo ntibabasha kuba banyurwa n'izirizirita. Gusa byinshi bitangaje kuri uyu mukino nuko abenshi bose bari biteguye insinzi zigiye zitandukanye, ari abafana ba PN n'abafana ba Rayon bose bari biteguye. Nitwatizo Rwanda nkomeza kubagezaho amakuru meza ya siporo hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nkomeza kubashimira uburyo mukomeza kwitanga mukatuba hafi. Imana ibahe umugisha.